ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏꯔꯣꯡ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯜꯂꯣ ꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯨꯝ ꯊꯤꯠꯂꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯨꯝ ꯃꯍꯤ ꯄꯤꯊꯛꯄꯗꯣ 그냥 성이 하면 잘 돼. Hello everyone, welcome to my channel. Ado ngasigi video sidi akhoi cheda aina prank the way video ne ba hom video budi already namgre aina akhoi dadai macha ma lakpa adu tasu sum aina prank macha macha tawbane adugi video da dum matang sida dum punjalage ado sigi video je hawdringa ya recently aina ai handak skincare gi oina product anoba use taweba sigi product se daughter earth haiba brand sidagi ngaktane sigi daughter earth haiba brand sigi ngakta oidoine ado product sing se amamam lakke aduga sida aina utoriba daughter earth ki product sing se vegan oiba natural products ngaktane ado amamam minar sida shirina doriba product sing se ai di dry skin oiba duna dry skin gi oina sigi product sing loin shizana bane adum any skin type lo shizana bayai combination or so oily skin or so aduga oily skin oitari sida yauriba sigi sina thau neba ko shizana bigano oily skin gi oitadi sigi first ki product se sigi wild apricot kernel oil aduga sigi oil se mangonda yawe se vitamins mayam yawe aduga omega 3 linoleic acid mayam yawe shi yam kanai haitare aduga ma se adum pregnant oiba mi nupi orasu adagi angang macha orasu dum season ba yae aduga ma se kino akoi de stress ma kumba laiba aduga ma mayam du reduce to hale sigi sina season ba kanda ado ai hypet kutta hypet ulake ko ai khut su kang mai na tai salage dum aduga next ki product sina sigi daughter earth ki vitamin C gi booster se ojine ma se vitamin C powder ojine bhai di skin gi oina di vitamin C go ma jam darkar tai dana sigi vitamin C powder se water based magi oina sigi spoon man bazaro man ma cha je happy re bako aina ko na ba ma je koina season ba kan water based serum ga mix togera cream ga mix togera natraga any face pack ka mix togera season ba yaye ma se Smaina manu smain lai vitamin C powder nga tane se adu ma khoina cream gumba da kai ka dum mix taraga dum tai ba yaiba powder da tu yamna smooth oi bani aduga next ki production na sigi daughter earth ki moisturizer je oi doine ba sigi moisturizer je tai ba ka na ing law do aina sina ba ka na ing law moisturizer siga ani su bo oi doine hai mamang da ina ma sina kre ba ko adu ing law hek tai ba ka da sizu yone tai ba ka na ing law moisturizer do oi ha ba Mangonda yauriba product sing se afaba nga ta mala ai pawa gam thuksadre plant stem cells kombucha succulent gel moisturizer aduga hyaluronic acids while seaberry products we am phai aduga shi taira kana ing lawdo em nungai haba moisturizer da adune sigi se ai huren taira ga sadum ulakke next ki production of face masks ne ma se hemp and vitamin E purifying face mask. This purifying detox treatment mask has vitamin E and hemp seed oil. It gently draws away dirt and debris and minimizes the look of pores while restoring healthy and radiant looking skin in just one simple step. Last ki product sina face mist ne bako. Sige face mist daughter earth ki face mist sina ba yam nungai. Aduga ai di face mist adum season na ba hai nei bako to magi sige daughter earth ki sina probiotic and plant stem cell yawe aduga face mist se koina sum wara kanda gumba seasonar kanda refresh gumba tawba hydrate gumba tawba ne adu sigi face mist se try taw se hafe oh em nak man ngai ka ba lap na kap ka dam ne sing mai nak man ngai mayam su sigi daughter earth ki product sing je pam ta di po je loi phai haba hadi season ba kanda po du so dum lum law budo aduga ing so lawe taira kanda andune kai gumba if daughter earth ki product sing je pambi tar di po je loi phai ba ko haidi season ar kan da khangani loi phai aduga tai bu khot pa am nungai bu do moisturizer ga se ing lawe mai da khangyam nungai ha ba tai ba kan adu season na bio product sing je loi phai e adu pam tar di ai gi link ta description oina hap charam ge description da link loina hap charam ge do check out to bio